Bhagava Zina Vagita Padaya Taravontiya Imaloka Mupagati Dano Tete Tu Modiya Vagita Salaya Yabamado Namachumya Maloya Sodanya Sagadya Pise Kwe Wichesa Waza Seiya Gono Shiromudo Sina Alaweka Bagabyama Nalagi Sagi Nyazwa Puergaro Nai Amieda Nayu Aunomu Anyo Puro Ye Konyu Bede O Jesuro Yin Shino Nyapya Bhagava Shumyo Lo Masong Dagoro Long Jati Lakanaro Rin Mong Chedi Bong Jue Chucha Shino Nyapyadi Wagita Wagito Sagawaja Kwalao Wahanyoja Saganai Me Yai Bekino Mudi Kiwe Tarawontiya Cho Esei Asi Shoso Agago Pe Tadra La Tapye Tabawati Anetara Shibechado Padaya Meyolo Matelo Ason the Pelo Siye Wochong Ye Atinya Pe Hobo Nyanya Do Tiaro Sagaro Rupye Imaloka Yamanelu Kapadu Kapata Autan Zamachaya Shiganya Titi Taja Loka Jigo Upagati Tatangaya Kiledarwe Chulwe Utema Keti Aniati Pao Kiao Baze Meloja Jupudai Nai Kebi Pia Bande Shiluloka Taboja Hopya Tundi Siaro Shinya Pia Bawo Shiluloka Taboja Hopya Mi Segai Liet Silieta Karuna Shecha Jizuro She Sayaro She Dunya Piyadi No Amakan She Piya Myama La Yao Na Cha Piya The Biro Maru I Modiya Loba Joda Moha Kwa
အိုနာသေးဝတွေမှာလောကင်းဖို့ရလို့ငါတန်တမန်မယောလို့မတင်လို့အစိုးတစ်ဖက်လို့စီရဲဝချုံရဲ့အတိယံပေးဟောဖို့မြင့်မြတ်သောတရားဒေသနာတော်ကိုနောအမကံဝါဒနာပါတိအရာမကာဘေတာဝိနေယစရေတိုးသွေးရံမြောဖယားတပြေတော်မာတို့အားဒေတေတုကရုဏာရှိထားမေတ္တာအဖြစ်စကားချိုးမြမလို့ရအောင်ဆိုသမျှစကားတရားဖြစ်စေလက်ကြွေမွတ်တော်ဟောကြားပေးတော်မူပါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာသာဓုသာ